Okay, unboxing my order from Lazada. My order is a Unic 40. Kini ganina ako naman yung gitangtang, ako may nagtangtangan. So make sure nga kung delivery hindi siya broken ng intact pa. So kini siya ako naman yung gikuandaan, ako yung nagkuha na DC. So mao ni ang package order. Ang product is portable projector, white. So it's only 2,500. Okay, so I'm using my left hand. Usara man akong kamot gigamit, and my right hand is holding my cell phone. So what I'm going to do, pakita lang nako ang exterior. Okay, so mauni siya ang karton, and later sa house balay ako ni siyang i-unbox properly. Okay, so nadiri ang in case na problem or kuan return slip, return form na tanan diha ana 7 days return. So mo ni siya ang product, HDMI projector. It's very alright. Okay, so mo ni siya ang portable projector. So I'm going to unboxing. So kini siya 1080p full HD recording, decoding, MD saving, lead source, vivid color, optical keystone version. Okay, ako nang gitangtang ang plastic. Alright, so this is HDMI. It's a high definition multimedia interface. Okay, so mauni ang technical specification. Input is 110 to 240. Dimension 201 153 by 67.5. The longest distance na klaro siya is 3.8. Image size up to 130 inches, 36 to 130. And stereo output, ang audio lighting is lead. Resolution is at 800 by 40, brightness 800 lumens, contrast 801. Okay, so mao ni siya Unic 40 mini portable. Right, it's time to open the box.
siya yung mga plastic or foam protective nga kuan. Masama na siya. Okay, kung kitang-tang because nagpupot mo kong cellphone, so usara akong kamot gamit may stand. Na ni ang sulod. So this is the manual user guide. So the user guide is in English, so dali ra ni mga sabtan og yeah. Next ang power supply, and then the remote or remote sa projector, and RCA or RC connector. So sa iyahang what's inside mo na siya, para sa audio output, audio input. So mo na siya. So AB audio video, this is audio video input. Okay, and then finally the unit. So maani siya ang unit. Nice kayo. So mo ni ang yang na shell lens diri cover. Nya dili kay bugat, sakto ra gyud. Mga 1 kilo, I think 1 kilo or wakaabot sa 1 kilo. So keystone, LED lamp, HD ready. Okay, so sa left side, HDMI input, audio video, yahang headphone, audio video, HDMI, SD, and USB, and output 5 volts. Sa right side, sa yung power supply. Ngayon siya. This one. Okay nya. Morning power, menu, and exit. Controllers, back, okay. So kung ganahan mo ani, I will put a link on the video sa YouTube, so you can go there and order this projector. Okay, that's it.